Voice of the People Party mendagasngi kasanderek Orisau Raja Rafulai kala pulang ia kajalang hapo iyo umtolong kabahap apo Mairang Constituency. Hakani kajalang diki sepangun ki pak kilawan wada pedeng kajeng ther kajeng uslam kajeng dum obat kumdiuru kajeng khiat jong kasun beneng. Daya kate kapol papulong kajalang jaga seng BPP kabedeng kala aila baki pak kila la luban mi syahmat manon ngap ya kajeng pensai nakini lam jong ba adam samai ba bright serwal malam yang ba ke widya kinong ilam jong kaseng. Habakran hakan di kajalang da kalyang jong ba adan udah tu bagi don ki MLA ki bala iktiem bagi beras ida kajeng mi no kino kasan jong ki ma penyeso bakaseng Voice of the People Party bat kila berngam yaki bala da kilek ma penyeso bakaseng VPP kindu skim nani kindu ya kamela skim hakan diksan senamban Andreu badan ulapun story ki pat ba mat pensyairu baka MLA skim kam dei satya ka skim simet juga MLA ya ka skim mo balap menang da ka sarkar da ka menta jong ki pat pelat geleng-geleng ki MLA ka sedang ban berngam si kinung buat Baik mau kan ik MDC la da phim thep yu bri jingi ngin pentor khong ni phi sam snam wa ka jing nun balai ka ta ka MLA scheme ka ka sap jongu ka nong ka nong mai nong pa jongu ka MLA scheme ka hok jong pat ba don mano MLA bunut pan ong anum ai ka hok jong pat ba upat ba la da utip ya ka hok ude ban dawa upai ba ude no ma ong gum no menum ai ka jong me Hari ke umsap cuma, pai ba udah menut, kan mau MLA udah syakri, uban ban terway pi ban syakri pi sansnam, ka sarkar ka bha, ye ki pai ba malaga sansnam, lingba kata ka MLA scheme, ngajuang lada ki MLA hakari khasi gajuni, ki pindam kam hok ya ka MLA scheme. Dai syuk bandon ki pri ki basyong aga ying ka batap do plang pada ka tenum penyang syarat. Anong na isyo mandan? Si post na ngalong MLA. Arajar pra, hadu arajar kat pra si post na. Olat hajar kilong yang beduk na pendha na kata ka MLA scheme. Kilalat ta syongwai. Kayo arlay kamra. Gibamla ban maramot nga ay ka scheme bakin penka kamra bakin maramot. Kamar ka di ka jong kipat ba? Ngalong tang unong penbaha. Tamday ka jong Hindi man tagi sedang sa kaperngem. Larang ngiting yau MLA wayo ngidu skim apni bangilang sa ate emraw kajimot kaji perhat mendala da mapi yang ni pidon kani galum kani ka pentor mau kalahe apalat pim la su pentrehi piwak nong bela piakut kedor ka babiang piang wanok nadu simundi mo dalawan pile uno piplek uti nong bela utrei kan uji kumnu utrei ani uti katwe biji rudang di duma 4 trei Bitar kami simo, kador ka mga ikot, tibula na mlaban pinikam, petla syairu kaju, sitayo, klempaw kami katagabay pala, kaday kabahe, ka mga ikot. Pinle kong no, ngam ardatin, pinong sangeno, labiang kato. Sangeno, kador ka mga ayapi, bakakam mga mapitre kami hapi, ruem. Nila na mangikipat ba, ipisyar yaw MLA, Lani MDC kumpa bisyari ito ang mga pala ubal po ya kalengka ka jompi kari jingi kanumlong ini pertae ringkat panga ngene ka por ka bangta ya ka shop jong ka party ngene pertalang license lawat panga hapra fashion absha wat panhon kali soba up pait midang ayo ngene pertabiang fashion license hapra